Vredni su bili učenici osnovne škole Petar Petrović Njegoš. Stari elektronski i električni otpad iz škole predali su na reciklažu, a ponešto su donijeli i od kuće. Bitno je zbog toga što da ne narušavamo prirodu. Ako budemo narušavali prirodu, možda će opet da se desi da nema ničega. Bitno je da ne bismo zagađivali prirodu i ne bismo smetali životinjama u prirodi. U našoj školi se trude da učenike još od malena nauče da pravilno raspoređuju otpad, da bi se što više iskoristilo i da ne bi škola i školska okolina bila zagađena. Decu uključujemo u velikoj meri u tome, čak ih uključujemo da i svoje stare mobilne telefone, delove računara, tastature i sve što spada u elektronski otpad donesu u školu i da to organizovano predamo. Firme imaju zakonsku obavezu da opasni otpad predaju na reciklažu. Sve češće to rade i građani. Mogu nas pozvati sa fiksnog telefona na našu besplatnu telefonsku liniju 0800 250 000. Tom prilikom je potrebno da ostave spisak uređaja koji žele da se oslobode, kao i svoje podatke. Kada se sa određene opštine sakupi dovoljan broj poziva, kolege set reciklaže će prvo pozvati građane, zatim će ekipa izaći na teren, preuzeti uređaj i predati građanima novac. Osavremenjavanjem nastave sve više starih električnih i elektronskih uređaja za reciklažu, a novac koji nastavnici i đaci tako dobijaju koriste za zajedničke aktivnosti.